Селям алейкум, эфирде нетиже программасы бүгін февральдан 4 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Алушта группа мабысы олған Эльдар Кантемиров әжеле тибі ярдымға мұқтач. Сонки тибі Бақановда. Онда Паркинсон хасталығынан бірінші стадиясыны белгілегенлер. Адвокат Айдар Азаматов айтқанына көре мабус СИЗО ел басшылығына мұражат етіп, оны хастаханеге йолламаға рижа еткен, ләкин оңа жауап біле да бермегенлер. Когда он находился в сентябре месяце в психушке, так скажем, проходил стационарное обследование, у него выявили первую стадию болезни Паркинсона. То есть эта болезнь передается по наследству, у его отца есть такая болезнь, и у бабушки такая была болезнь, то есть, скорее всего, по наследству перешла эта болезнь, и ему пояснили, что необходимо предпринимать меры, потому что у него первая стадия, и еще есть время для того, чтобы как-то заблокировать дальнейшее прогрессирование этой болезни. Ишгалжилер Эльдар Кантемировна, Руслан Нагаев, Ленур Халилов и Руслан Месутов нені берабер кечкен сене июнь айында яқалаған еді. Окун ишгалжилерінің көветчілері қырамнан бірқач қасабасында тентөвлер кечірді. Яқаланғанларыны ишгалжилер махкемесі майысынан 5-не қадар апсытте қалдырды. Хепсіні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлары. Русияның Женебе Арби махкемесі Құрман группасынан мабуслері Рустем Эмурсиинов, Арсен Абхаиров, Ескендер Абдулганиевнан давасына ярын бақмаға девам етежек. Эпсіні Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Бүгінгі махкеме топлашуында Шаат Александр Бойканы сорғыдан кечергенлер. О қайын шыққан СБУ қадемадыр. Шымдейсе о ФСБ қадемі. О кечкен сене бұйқонларда тентов өткерілгені вақыт мабуслерінің евлерінде тапылған шейлер аққында тариф еткен. Мабуслерісе бұл шейлеріні тентов кечерген ФСБ қадемлері кетіріп ташлады дей. Данные предметы были подброшены не только Абхаирову, но также и моему подзащитному Искендеру Абдулганиеву и Рустему Эмурсиинову также была подброшена литература, которая является запрещенной в Российской Федерации. Но, наверное, это сейчас не самый главный аргумент при допросе с оперативного сотрудника УФСБ. Нужно отдать должное, к первой половине допроса оперативный сотрудник был хорошо подготовлен, не уходил за рамки определенных предложений, за рамки определенных тезисов, которые он для себя установил. Но во второй половине допроса случилось так, что он начал выдавать помалу какие-то сведения, которые показали всю несостоятельность предъявленного обвинения. Из его показаний стало ясно, что на протяжении почти года задокументировано всего лишь 3 встречи, на которые ребята читали какую-то книгу издательства Такюдин Набхани. Также он сообщил о том, что из всего обвинительного заключения, где говорится, что ребята распространяли, агитировали, друг друга приискивали, и то есть все действия, в которых они обвиняются, они делали только вот между собой. Поражает абсурд обвинения. Сегодня заслушивался свидетель по обвинению. Четких и ясных показаний он дать не смог, он является сотрудником ФСБ. И в классике жанра, как мы уже и привыкли, классические фразы не помню, не знаю или не могу ответить, потому что это методы следственного мероприятия. Мабуслер Илксефер махкеме топлашуында тенефус ілен етілгені вақыт камералар вастасынен қол тұтқан халыққа тешеккурлері білдірді. Мы, как и прежде, будем отстаивать свою позицию, вести мирную борьбу. Yakında bir yıl olacak bizim bu uğradığımız, haksızlığa uğradığımız. Hep sizin yardımları koruduk ve koruyoruz. Mahkemeye gelgen insanlara bizge lazım olan şeyleri hapishane kapılarına kadar getirgen arkadaşlarımıza minnettarız. Allah sizden razı olsun. Бұнда да ғайры сияси мабус Рустем Эмурсиинов мектуб вастасынен ватандашларымызға мұражат етті. Оның мектубына Қырым бірдемлігі өз Facebook сайфесінде дерч етті.
O yakalanğandan son sizoda, sorgularda, kameralar ve mahkemelerde neler olğanını tarif eti. Suvoq ve kichkene kameralar ve ekimlerinin laqaytsızlığı qol tutqan halqa öz teşekkürlerini bildiriyor. В результаті репресії тисячі кримських татар ідуть за межі Криму, а заарештованих вивозять на материкову частину Росії, тож депортація в своїй гібридній формі триває. Така політика почалась при Катерині II, продовжилась при Сталіні і знов втілюється з приходом у Крим Росії. Російська Федерація. Депортація в Ростов-на-Дону. Це дорога довжиною в місяць, а іноді і два. Всі труднощі етапу вже здолали мої одновірці. Ми, як наші предки, уповаємо на свого Творця і просимо у нього допомоги. Нехай наш етап стане печаткою, і більше ніхто з наших одновірців не буде вивезений з Криму. Башқа қабатлы дегел, Ишгалжилер Махкемесі Сабақ Сияси Мабус Мустафа Дегерменжінің бутон қабатлауларына ләғу етті. Онда Қырымның тышына чықмаға ве полис қадимлеріне барып қайттан кечмемелі. Мустафа Дегерменжі Алиясанов яқтым Чайгознен бәрабер 26 февраль давасы бойынша яқаланып тақминен 2 ел сизода тұтылды. Ишгалжилер Махкемесі 2018 сенес Алиясанов ве Мустафа Дегерменжіге 4,5 еллы ғияби апыс мұддетіні белгіледі. Эксінде 2014 сенесі февральның 26-сында Кутлеви қалабалықларда иштирак етті деп қабатладылар. Türkiye Ukrayna'nın stratejik partneri olup kalacak. Hem siyasi hem de iktisadi meselelerde. Türkiye prezidenti Ukrayna'da çoktan beklenilgen edi. Tunev'in o bir gün devamında birçok meselelerini muzakere etip yetiştirdi. İktisadi meselelerinin beraber Donbas ve Kırım işgalden azat etilmesi hakkında da laf ettiler. Gelecek yıllar devamında Ukrayna ve Türkiye arasında satılgan mallarının kolemini 10 milyard dollarga kadar arttırmağa isteyler. Buna beraber Türkiye Ukrayna ordusuna maddi yardım ayırıp Kırımdan koçmege mecbur olgan Kırım tatarlarga mesken kurmağa işandırdı. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Украина Кремль мабусляры азат этилмесинде Түркия ярдымыны бекли. Режеп Тайып Эрдоганның сон кезереті Киев бу меселеде дестексіз қалмай жағыны таздықлады. Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострову, порушення прав людини в Криму, агресивною політикою Росії у регіоні. В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі. Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini de teyit etmek istiyorum. Ülkenin doğusundaki durumun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle en kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Bölgedeki insani krizin sona erdirilmesine yönelik çabaları destekliyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı ile Ukrayna halkının esenliği adına biz de elimizden gelen katkıyı vermeyi sürdüreceğiz. Түркия лидері Кырым ишгал етілген сон евлерні ташлап кетмеге мечбур олғанларны да унутмайжақ. Түркия ярдымы еле якын вақытта en az 500 квартира құрылajak. Şimdi bu leyhanı yerine getirmek için regionlarını қадыралар. Değerli dostumla 500 aileyi kapsayan birlikte altyapısıyla, üst yapısıyla konutlar yapma kararını verdik. Yerinde tespitler yapıldıktan sonra plan çalışmaları, ardından proje çalışmalarını yapıp yine burada beraber çalışacakları arkadaşlarla irtibat halinde olup süratle bu inşaatları altyapı, üst yapı soydaşlarımızın kurtulmasına sizler başkan olarak bizler de soydaşları olarak yardımcı olmuş
olacağız. Кырымдан биринчи көчүп келгенлер үчүн Херсон вилаятинде evlerini курачаклар. Bu вакытта Türkiye президенти ile meclis temsilcileri anlaştılar. Bize göre 500 ev kurulacak duruma gelse bu proje tek bir vilayette olmaz. Göçken arkadaşlarımız, soydaşlarımız onlar farklı regionlarda yaşaylar. Biz dedik ki Kiev, Lvov, Dnipro, Odessa şehirlerinde bu konutlar kurulabilir. Tek Herson'da değil ama Herson'da da olabilir. Bundan geri işgal etilgen Kırımga martta ötkerilecek menlik yürüyüşünü de muzakere ettiler. Meclis reisinin aytkanına göre Türkiye lideri pek meraklangan. Ona ise Türkiye'den kelip koşulmağa istegenlerge keder etmeniz dep rica etkenler. Çok böyle dikkatle Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dinledi. Orada bir bile şakalar da yaptık. Ben dedim ki Türkiye Büyük Meclis'teki milletvekillerini de biz oraya davet edecek. O zaman onlara çok darılmamız. Çünkü gelmek isteyenleri gelsinler. Tamam darılmam dedim. Владислав Стужук, Zaman, ATR. Тек 300 депутат қалажақ Украина парламентінде депутатлар сайысыны эксілтмек ве пропорциональ сайлау системасына найсада таздықламақ үшін бірінші оқuvda қанун лейхасына қабыл еттілер. Оңа көре 37 миллион сакинге халық депутатларының сайысы тақменен 300 олмақ керек. Ең чоқ 300 грамм. Халық векіллер айтқанына көре лейханын да чоқ эксіклері бар. Оларны енді күзде түзетмеге ішандыралар. Незалежно від того, яка кількість буде визначена для українського парламенту, вона має бути розподілена по територіях, виходячи з наявності виборців на цих територіях, в тому числі тут обов'язково мають бути враховані і тимчасово окуповані території. Тут я не думаю, що будуть якісь інші підходи. У мене взагалі сумнів до доцільності цього, що треба було це скорочувати. Назирлер шурасында жематлар ве территориялар инкишафы назиры Алена Бабакос истегінен истифаға кетті, ама истифасына құржылық сасында олған қабаржыларына қабатлады. Оның еріні Денис Шмыгаль тайынленді. Бұне беребер Шмыгаль баш назир муавиніде олды. Оның набзетіні баш назир Алексей Гончарук теклиф еткен. Яңы назир эсасен децентрализация меселелерінен оғырашыжақ. Мұндан евел о Ивано-Франковск вилетінде мемориет башы ве Ренат Ахметов қайыт олған тез başçısı еді. Dünyada olған вақиялар аққында есе невбеті келеп қамызына сейретініз. Коронавирус хасталганлар үшін құрылған хастаханеге бірінші пациентлерні кетірділер. Оны уханде 10 күнде мында қорып чықтылар. Мында тек телюкели вируснен хасталанған адамларны бақажақлар. Вирус башқа инсанларға юқмасын деп хасталарны умуми хастаханелерден мында кечірділер. Бұ бинада бинге яқын хаста ерліші біле ве аман-аман 1,5 бин экім чалышачақ. Хастахане мақсус аваландыру системасы иле донатылған ве клиника хадимлері хасталганларнен 100 коруш мемесі ичуна баданлаштырылған. Якын күнлерде Чинде 1,5 бин ер олған да бір хастахане ачылажақ. Умумен олара коронавирус энас 20 бин инсанға йоқты, 425 инсан эляк олды, 632 адам энди түзелді. Лайнер карантинге қапатылған. Круиз гемесіні Японияның Йокогами лиманында блок еттілер. Bir қач күневел гемеден түшкен бір yolcuda коронавирус олғанны белгеледілер. Şimdi бортта 2,5 бин турист ve 1000 экипаж азасы болуна hiçbir kimseni ебермейлер. Hepsi yolcular şimdi tibbi bakıluvdan ve коронавирусқа teşkiruvden keçeler. Neticelerini bir күнден sonra açıklayacaklar. Bu vakitқа kadar gemi karantinde olacak. Cemaat nakliyatı ve yokunçsızlaştırу. Türkiye'de Çin koronavirusu olarga da yokacağını beklep oturmaylar. Şirketlerinin biri avtobuslar ve elektriçkalarını maksus yokunçsızlaştırgan ilacılarının işley. İstanbul'da avtobuslarını birinciden tışta temizleyler, sonra ise maksus urbanı kiygen hadimler içeride her şeyini yuva. Tek bu tunli yokunçsızlaştıruvdan keçken avtobusunu marşrutka çıkaralar. Anna Makarenko, Zaman, ATR. Бұда қада нетеже программасы сонына етті епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. ATR-ден есе айырылмаңыз, көрішкенже.